kabaka sarkar ka hular menyetu itu dan hati di sini ni lah pak sakabai ke sini kemudian cepat mau itu ni iPhone ke sarkar hadin kata ke sarkar ke pak sini kerja report nak ke di kendon dia orang tidak sedang mentransfer bagi don kata kami diberi ke phone ini dia orang tidak sedang yo Andre kita don ke bun bapak yo but di kalimat department ko ang hanaba kidang don't have feel ban verify tikimi na ati kendrum kendrum kala don ka jingdu por kamba kita yo atayo ya ka kamru andre na kaliang don ka tur ni launch ko website hakmeghalaya.in mo hakaba ni pinsuk itibri ban yet itiketeng hangtu batru ni idon ni batin bakila ban submit ke grievance lada katuka jingkam tu ke keteng ke pisah kamdi ke basisha te nileru yakti IVRS calls kibaka automated calls balik kibriu baki hak press dibatin atau pio na kimyo but kentup na website but na IVRS menta kidon andai hajar tam ki complaints but yakini nila thap yang saka office yung labor but chief minister ru Pangan itu yang ni pengilapan nak appointment jadi siapa chief minister. Nomor dua, nak berkat kerana skim kadi hak kerteng yung chief minister. Chief minister's relief against wage loss. But ketika baru, dia pun clear bahkan 4 points kita dah. Andre, ya beton si beton itu ke appointment. But habakut Islam appointment orang bang sampai hadir ke assembly session. Berkawan kaya pas musik. Nama kibri kita yang suffer. Kindan puas teman kendu. Siting kentaru ban persang ban solve kini isu ndeng yo I ban man ka por pede kundu yo pau sai baka priorities jong kini ka sarkar kadon chanu kidon por na benta ki he ki han ki business interest ngai yu pat ba uba dei ban yo hok ka bha ban ya kren ban penbet ya kata kim dong ko kimpat la ban ayang ni kata di mangi pede na kan ka website ban ka IVRS la jong ni tip sai ba ndai hajar tam kimpat yo kini kita bumi nang tu kini perkat kendang hajar out of 1 lakh something it's almost 10%. That's a big amount tinggal bu si bu ya kata ka jingkel ni kumno ka sarkar ka transfer kata ka lai pulai crore tam ke on sa state bank at sa HDFC kumno kini ki bank pede ki kamle ek onward transfer there is a big gap here Kamdi ka jing sisa baki ong bala dale ka digital transfer ka sai ka kod ga kani ka digital transfer hindi ka pisay tong pa ba ka zakot di mana wan ba kaya